I pozdrav svima ljudi, s vama je opet Server Neman. Mi ćemo danas snimati jedan tutorial Minecrafta. Nema Andrija. A to je kako napraviti kanjon u Minecraftu koji odbacuje TNT. Znači, ovo je kreativni. Ovo će da zovemo kreativ. I samo ćemo ta dva sveta da imamo. Znači, neću da pravim ovaj svet, neću da čitam, neću ništa, kao što vidite. I nemam onaj Pocket Innova editor i ne planiram više da ga skidam. I počinjem sad, pravim svet. Ovo će tako da loguje pa da me ponekad put izbaci. To se dešava na svaki Minecraft koji se instalira preko Google-a, mogu da se kladim, znači nema nikak koji mu se to ne dešava. Ajmo opet kreativ. I pravimo svet. Za kanjon su vam potrebne stvari. To su prva stvar obsidian, druga stvar TNT, treća stvar flint i onaj upaljač, kremeni ocilo i to bi bilo to. Prvo što radite, ako hoćete možete u visinu da ga stavite, 1, 2, 3, 4, 5 i onda sa tom visinom idete odavde. Znači po vašoj meri odredite tamo po vašoj volji kako vi hoćete da vam bude dugačak, koliko bloka da stane i tako to. Ja sad pravim kratak video, znači samo vam pokažem čisto radi reda da znate vi da pravite kanjon. Sad, šta radite? Stavite 3 TNT-a ovdje i 1 ovdje. I prvo zapalite ovo 3. I čekate. I sad ovaj. I gledajte koliko leti. Znači vidite. Poprilično je daleko, po meni. 3 TNT-a, gledajte koliko je oduvalo. Znači, opasno. Ajmo mi to da pokrijemo sa travom, pošto ćemo ovdje da snimamo svaki tutorial. I neću da mi svet bude ružan, nego da bude lep. Pravit ćemo jedno velike zombije i znate. I gledati neke glitchove za Minecraft, ne vidio vrati te stvari. Znači, i biće svega svačega, ponavljam već milioniti put. I ne znam kako mi ne smara 100 puta ponavljam. Dobro. I trebamo da snimam. Samo se treba sebi. I to je bio taj kanjon. Sljedeći epizod će nam biti kako napraviti beskonačni generator za kamen koji stvara po 4 kamena u sekundi. Ali to ću vam pokazati, sad neću pričam o tome, nego u sljedećoj epizodi tutoriala. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala što ste gledali ovaj video, like, share, subscribe, a mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!